Dealer Club Women's Football Championship 2026 from your team. Jersey tumbang ke Zigzag FC. Ini tumbang ikomo. Sonsi Diamond Club Jil Coaching Room FC Dilai Football Academy. Hello Donatum. Pini Glosar yang lisan next tong dun kan. Lisan ne piduna pot di Suro Park lo. Diklaim tang. Suro Park lo. La sinono bang itu DSA Hinpen, official game, winning 9 Dila Inter Club Men Championship first women Dila Inter Club Football Championship ini 23 May 2026 pen ini ceremony amai paman pon lo prana lo ada ini penceng si labang so liga bangke under DSA under club das pon jadi ini penceng po June 24 an si labang so liga bang pon lapen also saro tumbangke kebangji June tarik 4 ni pensi la women tumbangke la bangso lapen women tumbangke di dalam final bangke angkuri bangke patupon pelo women tumbangke la alang tu league system si patupo women komama la point jong advice in tum la ko mama ke ha jong alang itu bang si champion lapen men tumbangke kadu babe 16 club do la 16 club ang bong patupon si la dan quarter final do final do so bikin bangke dan sporting sini paman to kasi pinja semet nili tum la bangso official game bang ipintan check pon lo nili tum akimang bangke la dak dilai hawar sports ani ke hang abiso yang atung amhan kang khul konji ani ke rong konji ko akimang pensi nili tum la football bang check pon lo la bangso official game tang dia tapi lo tang dia nili tum dak DSA Hinpen Asonson da cricket do chi laben kabul isami patu poli lason dola lasi itu mangkang di kasa long kami ini tu presiden gitu tu kacinghan honorable CM sir Dr. Tuliam Monghang alang li si sports along kasa long alang li presiden lo alang li aning kehan kita mejel sports culture bang itu makar bi along pinan kang pun lason dolo alang li ke mangalong alang li bang ang kang bi ang tok anu bang alang li pun dia jil alang li long alang li kamatha long itu tum dilai sports association hin kan sami alang li ke mang alang li example bang mission je sports culture bang ipathe long itu tum sami alang li long an so se dak dilai hawar pen sami sports hin hang ari so yak fan ipaklang ye fan alang itu matelian itu malong kewan je fan dilai pen senglok dilai pen angkan angtan di pupen celong out of the state long same dilai ari so yang tum football hin same pachipate dun long pen dilai fan anong negewan pen gen itu sports association same si ning kansam ning karong long ji ko mang pen se ditum la football hin ke chengsi ditum ini opening ceremony bang paman pon ini sapolan la official game la liga bangke club liga bangke ditum la dak local MC ko mama alang liman concern bek nei tu la sorting pen se ni ditum la bangso club liga bangke litum kacing hon dak local MC malu non em lo kanun Thomas Council em la tenang pars tami 18 bungyan SD constituency alam hitung kacing hon nai MLA sa sujorong parpan semet ini opening ceremony lo inter club football championship men la pen class women abang opening ceremony lang pantang si ada ko man dan kuhang palo temelang dia bang ut taking ceremony alang li assembly along assembly do bom pa yo sini ta tong ni da temelang li insurance nang pilo mo final ang dung ki bang alang li tong tan pini alang li pan
chief guest Mada Alisa ko mana pe nanggil yang dorong parvasi tang pon kamelang kata jala so ala bay itu Cardinal Sport Association Mati Kasa General Secretary Pongkos Teron Sarpangsi Alisa ko mana lang sa pin keceng mai long keceng patu pon mau bangke kicengsi Liga bangke Jigjak FC lapian Dirda FC yang bong si patu pon mo lapian pupu patu yang bong non ang dung iti non la jura porhut bangke 2-0 pen Dirda FC di si cepai pon From your team, playing in the opening ceremony of Dila Interclub Football Championship. Lalu kau nama deh, paling kan saya